Merci. La parole est à Madame Borza. Kao jedno od najvažnijih generatora gospodarskog rasta u Europskoj uniji. Međutim, ono još ni izdaleka nije regulirano. Čak 20% potrošača žali se da ne može kupovati online u drugoj državi članici Europske unije. Prekogranična online trgovina čini tek 14% ukupne online trgovine. Želim kupiti cipele iz Estonije i server mi kaže ne, to nije za vas, to je za Njemce, Estonce, Francuze. Kupim šešir iz Francuske, dostava iz Hrvatske za kraću udaljenost je višestruko skuplja nego dostava unutar Mađarske za veću udaljenost. Kupim pretplatu za digitalni sadržaj, odem u drugu državu i zablokira mi se ono što sam pošteno platio. Svakodnevne su to pritužbe naših građana. S druge strane, naši trgovci su opterećeni zahtjevima koji trgovci izvan Europske unije ne moraju ispuniti i time se stvara nelojalna konkurencija. Moramo biti svjesni da je pred nama još puno posla do jedinstvenog tržišta. Diskriminacija potrošača prema mjestu prebivališta je među prvim problemima koje moramo riješiti. Ο ανταγωνισμός υπό όρους και προϋποθέσεις θα μπορούσε να οδηγήσει στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας στη σημερινή φάση της λιτότητας και της φτώχειας στην Ευρώπη. Όμως για να λειτουργήσει ορθά ο ανταγωνισμός θα πρέπει να καταπολεμηθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ που υπονομεύει τα εργασιακά δικαιώματα. Επίσης πρέπει να καταδικαστούν πρακτικές φορολογικού ντάμπινγκ όπως η πολιτική Juncker με τα